nyuma y'imyaka 61 avanywe mu Rwanda yambuwe umubyeyi we umubirigikazi Hélène Veline Schmidt ageze i Kigali aje guhura n'umuryango we yari amaze imyaka 50 ashakisha. Madame Schmidt watangiye gushaka inkomoko ye afite imyaka 20 ahuye n'umuryango we ibyishimo biramusaba. C'est difficile de savoir que birakomeye kumva ko ibyo nari maze igihe kirekire ndota bibaye. Ndibaza niba ari byo cyangwa se nongeye kurota. Ndishimye cyane. Mais bon, je suis très contente. Ikiganiro Agasaro Kaburaga kijwi ry'Amerika cyakuranye bya hafi n'ishyirahamwe Métis du Monde mu gushakira Madame Schmidt umuryango. Yamuhuje na murumuna we Mariana Faustin Karangwa wavuye muri Tanzania aje kumwakira. Avuye mu ndege amanutse hariya mu kibanza cy'indege twaramukanyije. Amarira ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugira gutya gusa. Genda kubera ko nishimye. Ubwo Eveline yarangishaga umuryango we, Gakwerere Manzi Claude yaramwumvise asanga aza ababyeyi be ndetse na murumuna we Mariana yihutiye kubimenyesha. Guhuza Eveline n'umuryango we abibonamo igikorwa cy'indashyikirwa. Ndashimira cyane ijwi ry'Amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuza abantu bamaze imyaka irenga 50 bataziranye ariko ikabahuza. Nkabashimira cyane cyane ijwi ry'Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira, iragahoraho ihuza imiryango. Yakirwa bwa mbere mu kiganiro Agasaro Kaburaga, Madame Schmidt yavuze ko yiyumvamo ko agifite umuryango mu Rwanda, yawubonye arishima arashima. Je suis très reconnaissante pour le Voice of America puisque c'est grâce à eux que j'ai pu retrouver ma sœur. Et donc j'avais presque perdu. Ndashimira cyane ijwi ry'Amerika kubera ko ariyo yamfashije kubona murumuna wanjye. Nari narataye icyizere cyo kuzabona umuryango wanjye, ariko ubu ndi hano kugira ngo njye kumva ya mama kandi mpure n'abandi bagize umuryango. Et aussi rencontrer d'autres membres de la famille et donc de quelqu'un qui était un peu seul, perdu. Ku muntu nkanjye wari nyakamwe ndi nyamwigendaho i Burayi, ariko nkaba nari nzi ko inkomoko yanjye iri muri Afurika, ko mama ari umunyarwandakazi. Nari narabuze aho nerekeza. Donc je me sentais complètement perdue. Et bon, je suis déjà venue avant. Nigeze kuza mu Rwanda mu mwaka wa 2013 nje gushaka mama, ariko ngarutse nje guhura n'umuryango wanjye, ndanezerewe cyane. Ma famille, je suis très émue et contente. Hélène Veline Schmidt numwe mu bana bavutse mu gihe cya gikolonize, babyarwaga n'abazungu ariko bakabambura banyina bakabajyana i Burayi bagashyirwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye bene wabo. Abametisi bo mu Rwanda bari bakiriye kumwakira. Nk'abametisi, ndavuga mu izina ry'abametisi, twishimye cyane guhera igihe twumvishe iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane, duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje nanone turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, n'urukundo abametisi dukundana. Veline we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bametisi benshi. Madame Hélène Veline Schmidt niwe mumetisi ubaye imfura y'ikiganiro Agasaro Kaburaga mu bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize. Thank you Voice of America. Yes, thank you.
hasigaye amasaha make ngo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa agere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu ruzinduko agirira mu bihugu bine byo ku mugabane wa Afurika, aho biteganijwe ko azagera muri Kongo kuri uyu wa gatandatu. Uruzinduko rwa Macron bivugwa ko rugamije kuzahura umubano w'igihugu cye n'ibihugu bya Afurika. Nubwo ari uko bivugwa, ndetse nawe ubwe akemeza ko politiki za kera Ubufaransa bwakoreshaga muri Afurika zarangiye, ntibibujije abanyekongo kwamagana uruzinduko rwe iwabo. Nous refusons l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays. Dégage Macron! Dégage Macron! Dégage Macron! Dégage Macron! Dégage Macron! Bamwe muri bo biteze ko azasobanura aho ahagaze ku kibazo cy'ibitero by'umutwe wa M23. Bavuga ibi bashingira ku kuba Ubufaransa ari inshuti n'u Rwanda, kandi kugeza ubu Kongo ishinja igihugu gituranye cy'u Rwanda gufasha M23, ibyo u Rwanda rwo ruhakana. Macron tumwifurije ikaze, azatubwira ijambo aduha inama z'uko twarangiza intambara ibera mu burasirazuba, ariko nta nubwo dukeneye gusa Macron, ahubwo twebwe ubwacu twari dukwiye gufasha igisirikare cyacu tugashyira imbaraga zishoboka hamwe. Macron nareke gufasha abanzi bacu, nta kindi. Dukunda Abafaransa ariko bo ntibadukunda, birababaje. Nge nta nubwo nishimiye urugendo rwe hano. Dutegereje umucyo ku hantu Ubufaransa buhagaze. Ndatekereza ko abanyekongo banezezwa no kubimenya. Uyu munsi ku wa gatanu, abaturage b'i Kinshasa bibumbiye mu matsinda atandukanye basohoye itangazo umunsi umwe mbere y'uruzinduko rwa Macron. Barasaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano kubera ko barushinja gufasha M23. Ubutumwa nk'ubu kandi bwari bwanditswe n'imiryango itegamiye kuri leta igera ku 150, ibushyikiriza itangazamakuru isaba Perezida w'Ubufaransa gufatira u Rwanda ibihano, ahubwo bugafasha Kongo kubaka inzego zayo z'umutekano. Ibi bivugwa n'abaturage ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta birashimangirwa n'umuvugizi wa leta ya Kongo, Patrick Mbaya. Nawe yumvikanisha ko Ubufaransa bukwiye gufatira u Rwanda ibihano. Ku ruhande rw'u Rwanda rwumvikanye kenshi ko ibibazo bya Kongo bidakwiye kurubazwa, ahubwo ko ari yo yonyine ikwiye kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byayo. U Rwanda ruvuga ahubwo ko ruhangayikishijwe no kuba Kongo ifasha umutwe wa FDLR, umutwe urwanya leta y'u Rwanda. Mu gitondo cy'uyu munsi, urubyiruko rw'abanyekongo rubarirwa muri 40 rwigaragambirije imbere ya ambasade y'Abafaransa, ruzunguza amabendera y'Uburusiya, banavuga amagambo yumvikanisha ko badakunda Ubufaransa. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.